O se atua nei fai pule fa sale le anga fa le fiunga ia te atua ala pe ato e avea ma minista o kabineta e pe ona tamua il sauninga o le whatautonga i le palemene i le aso i lumola na fiunga i le ama malu le malo tuto tasio Samoa tui mlele i whano vale to o soala wile lua. Au, o te atua ala pe ato onda ofifidia matadia avea ma minista sui fono kabineta o te tautoe le atua e ona le mahalosi umalawa e whapea. O le a ou tina atu ma le ato toa i le mea o pita siri i lau whaamsinonga i taimi uma e whapea ona mana o miai o lau whaalinga ma le pautuanga i le ao le malo mo le pulele lei o mata upu le malo tuto tasi o Samoa mo le a o le faalia i se ala tautino po faala tua o ia mata upu e pei o no le a lafo iai e le ala tino po le faala tua o ia mata upu e pei o no le a fola ia i le kabineta komiti pa per fono faton o sa tu ina mai i la tu singa faaliolilo peita i mea uma o le a avea hau ma se minista moni ma fa maoni ia fisosoni mai le atua ia tea. O le fionga le minista ia te o to ala pe ato o whaasale le anga wha o avea i nei ma minista o kabineta e fisosoni ngā ruenga le malo. Mai o whaatautoi noi foi i le so le fionga wha moe tauloa a siuli e avea mapule masu e tusili o le malo Samoa. O au, wha moe tauloa a siuli o te tau tina atum folfola e whapea. E tusai mal tūlanga au pito sili ona le lei o uanga waa mal mawhainga ftia. Le au tau aveina le tofi mal whamaoni. Le whai tu au ma le moni ato toa o na whaatinonga luenga tau ave. Ma le whaatinonga o malusianga o le pule mso tu sili e tusai mal tūlafono. O le sunga whawhenga ingo le Assemblies of God i Samoa Dr. Tavita Pangayali. Lena taita ia le sauninga whapaia. O wala aunga ese uma o lo tātou au nai le lalolangi le nei. O wala aunga mai le atua. Ai ese le matangu fio le la ngona. Pea e whea lua i lunga o whunga ele mai tali tonuina le mele nei. O tātou wala auina e mai le atua. Tere awa onga Yesu na whai ana mafuaina sa valivaliane le awa o tulafono o le farsaio ma tofo ia Yesu le fisili po feo polo inga nei le tulafono e sili feta la Yesu ia e alo fatu i le atua ma lo loto atoa anganga atoa malo manatu atoa. Ia e alo fatu fo i Leilua te toa oi, ia pei o oe lava i ate oi. Whama Yesu li fisili le awao. O le polo inga mua le nā. O le polo inga sili fo le nā. Mai o nā mea e lua, o lo ua wha au tu i ai le tulafono ma le au perfetta. O le wha moe o le aso. Au na filfilia. Au na le a wha tautoina. Alo tātou walala fo i tono le nei maota, whaafafonga mai fo i so se tasi, o maua mai le nei fe au. O whaatulanga mai alo tātou walii, o tātou wala awina. Mua.
mua le atua. Lua, lona lua lo tua oi. Tolu, muli tātou. Le atua, tangata, tātou. O le fili o le whātulangana le atua. O le nofo o le tangata ma fesui ai le whātonunga lea. Ma mauange ai, ua tele o taimi ua mua tātou. Longa lua le atua. Ai muli tangata. E tele ama fuanga. E iei fo i popo lenga. Ne ile ai sa tātou mea le whasoa le atua. Aia e maua le winga o le whiau. Aia alofa i le atua. Alofa i tangata. E le tu lafo ina oe le atua. E te mawange o oe o tangata wala winga. E ke ngumela toru. E ke le ngumela mua e ngumela mua le atua. Tau te le ngumela lua e ngumela lua o tatou tua oi. Le tama, le tina, le uso, le tua whinge ngai e yo taftafa o lo tua oi le ngā. E te tau mawhai ave iai le alofa lea o le alofa o le atua. A tatou whaia whapena. Po le alo tatou numela tolu pe fōlinga o tatou pito i lalo le whasolonga. Ai tau te mau manguia mai le atua o lo mua. Matangata o lo ngumela lua. Ai sea, tātou te whātino, tātou wala wina, e tusa ma le whātulangana ua mai e le atua. E lua tula fono tau whaofi leo le a whaofi atu le fono a wau whai tula fono. I lana fono tanga whaitau lia le ai ama tātu i le aso le aso sfulvalu Aukuso. E tu sai ma tula fono tu mawal palmene. O ia tula fono tau whaofi mua. O le tula fono tau whaofi o te ungo le tula fono le whatupetu tonu o Samoa luono. Po le Central Bank of Samoa Amendment Bill 2026. Lua, tula fono tau whaofi o te unga tupe o le tula fono tupe teu whawhainga ruenga mai whafo lua o luono po Foreign Investment Amendment Bill 2026. E peon whailo mai le whailo tusi o le fono au whai tula fono a Samoa i mulinuu le fionga sa tama le atisa witi me Tala. Ua tulai mai le taitai fono le tumalo sa whatatasi. E te ena tua ingo le whaipule taluai o lona i tumalo a napu sevetei. O lana whaalinga whalawa i tele mai le ofisa whaasalalau o le malo o ta ua i le taitai fono. O le whaipule fo i le fionga tunu mo fono Claire Tai 10. O le mea fia whamanina mwhia whaasa o le i whaongaina i a napu sevetei. Le fitu se lau limas fulu wafeta la ya mati lua o luono. E pei ona whaasalalau e stasio ofisa whaasalalau. Maia ta ua, o le vaenga tupe tonu lava lea sa tutongi ai le ta iselau limas fultala mo le polkalame o le back to school e ta pena i whanau mo le toia ewa onga ma whaatino ai si vaenga u whaamawina. O lo tau se ina fo'i e le whaipule ya tunu mafono le pito tasi o le whaasalaunga o lo whaapea mai ai o li ima whaipule o Sanapu e le ima ua se la tau whaamanuianga i le tasi tesima le valu miliona tala. O whaamaunia mai e le whaipule ele monil na whaamtalanga wa mai au na tala ta se lau lima sultala alo la tonu. Pe ta ilo tua ia ele whaipule tangata o lo nai tu malo. Ele ima wani whaamanuianga o le ta se lau lima sultala o la tau lavai pa u iai. O na sa umi se taimina avantu ele malo e tala il ta se lau lima sultala. Mai wa uma fo'i o na tali atu le whaipule. Ile tu sina avantu mata awa tuai le tapunia lavol tu faina. O le ta se lau lima sultala a sa anapu. Ile aso tolu se fulo yuni lua o luono. Ma ia whaailoa mai o fono whaavai ma lava e lima sfultasi le tunu. E na o le tasi le miliona lua se la wono sfulua fetala na au mai mua itua. A wale tapena ina o whanau mo lea ewa onga e tutongi ai pili o tamaiti i universite maisi. Tutongi e lau whaingalu e ngal fono whaavai. O alaunio komiti o le fono whaavai maisi tupe whaalu. E pe o le pili moli, pili vai interneti ma le ofisa. Whaatupe o kama mea mana o mia. Tulanga lua mal kolise le tu malo. Ona sa tuai maua tupe o le One Government Grant po le OGG. Ele o taunga maali e se vaenga matai o le fiu anga sa le apanga.
Le ta watu le ngolo la to nuu i se tasiona tama whanau lea wa mōlia leo leo ina iaso taluai. Na ta ua le mataina o tātou whesilingia e le ofia fiero la to nuu i le mea ua tupu ona o le tama lea e moni o le tangata o la to nuu ai nofo i Amerika Samoa peitai. O se tūlanga e whaate i ai lato le salala watu o ia folfolanga i lunga visota inga te le vave. O au manga alo li o salea panga o mōlia leo leo i masalongolo na whaia o ni whaupunga mātu i ai lungo le Facebook. O tua ielo na whaia o se tala na te whasio tia le pālimia pe ava ai i ai i salea panga. O le vai aso taloi fo'i lea na mōli mawina i le whaia e se tu lau Facebook o se ata fatu o le pālimia taluai tu le epasa i lele malia le ngoi o lo o loka e leo leo. Ai mulmuliane alua e lunga le whaasalaunga lea o le tua i ai e lea li o au manga i lona whaia o whaupunga tau whaamatau i le laulia le malia toa leo o te apula te ivau. O isi fo i tangata anu Samoa na mōlia e leo leo i tua inga o le whaia o folfolanga tau whaamatau i le fionga le pālimia taluai. Tu le epalupe soli aisa i lele malia le ngoi o lo o tuli o la tau whaasalanga. Ai o leisia li i lea o mōlia i nei i tua inga lava lea e tasi au manga alua li o salea panga e wala a wail whaamsinonga e se taimi o le vai aso fau.